I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mojem kanalu. Današnji video bit će nova epizoda iz serijala mojeg predviđanja. Naime, kao što ste mogli da vidite po naslovu, pravit ću predviđanje za svjetsko prvenstvo. I znam da sam već pravio predviđanje za svjetsko prvenstvo, ali u ovom videu odlučio sam da pravim od početka do kraja. Od grupne faze pa sve do finala, jer sam skontao da ima ovaj jedan web sajt preko kojeg su već dosta youtuberi pravili predviđanja, ali ja nisam. Tako da odlučio sam da ja napravim preko ovog sajta moje predviđanje, od početka do kraja, i plus sam još za neke reprezentacije promijenio mišljenje nakon što sam pročitao neke vaše komentare, vaše iskaze, plus nakon što sam malo više pogledao oko tih reprezentacija i bolje razmislio. Tako da eto, odlučio sam da snimim ovu kao drugu epizodu moje predviđanja za svjetsko prvenstvo, tako da prelazimo sad na računarnu. Inače, samo da kažem da mi ideju za ovaj video dao kanal po imenu Barcode Sport, mislim da se tako ovo čita, koji su prije neki dan snimili ovakav neki video, tako da obavezno posjetite njihov kanal. Ja pratim njihove videe i link ćete imati u opisu, a sada možemo da pređemo na video. I evo, to je ta web stranica, web sajt, možda vam ostavim link u opisu, ako se sjetim, nemam pojma, ali nebitno. Krenut ćemo od grupe A. Što se tiče grupe A, to su Rusija, Saudijska Arabija, Egipat i Urugvaj. Prva reprezentacija ovdje, mislim da bi sad, ne znam, između Urugvaja i Rusije. Urugvaj ima dobru reprezentaciju, što jest, ali Suarez ove sezone nije nešto, ali nema veze, mislim da će ipak Urugvaj biti prvi, jer ima dosta slabu grupu. I što se tiče drugog, mislim da će se boriti tu Rusija i Egipat, jer su nekako podjednake. Ako se Salah raspuca, bit će svašta, ali uglavnom ipak mislim da će ovdje Rusija biti druga, jer ipak igraju na domaćem terenu, pa će biti tu i prednosti i tako dalje. Da ne pričam dalje, mislim da će Rusija biti druga. Što se tiče grupe B, tu su Portugal, Španija, Maroko i Iran. U toj grupi sigurno će prva biti Španija, druga Portugal. Eto, može se samo desiti da bude prvi Portugal, druga Španija, ali mislim da će ipak biti ovako. Maroko i Iran nemaju tu šta da traže. Što se tiče grupe C, su Francuska, Australija, Peru i Danska. Prva će biti sigurno Francuska i dobila je nenormalno laku grupu. A što se tiče druge reprezentacije, ove tri reprezentacije nisu tako slabe, ali ipak mislim da će Danska biti, jebi ga, imaju Eriksena i još neke Schmeichela na gol, još neke tako osrednje jaki igrači, čak i više od osrednje jakih igrača. Idemo dalje, iduća reprezentacija je jedna od naših, znači Hrvatska. U ovoj grupi su Argentina, Island, Hrvatska, Nigerija. Prva će biti Argentina, to je sigurno. Sad ja sam u prošlim mojem predviđanju rekao da će Island biti drugi. Dosta vas mi je bilo govorilo da će Hrvatska, i ipak možda i Hrvatska uspije da prođe. Island nema tako skupu reprezentaciju, ali nekako mislim da su oni primjer reprezentacije koji igraju od srca, znači koji igraju za reprezentaciju zato što vole svoju državu, vole svoju reprezentaciju, te zbog toga oni imaju tako velike uspjehe. A dok Hrvatska, na primjer, ne kažem da oni ne vole svoju reprezentaciju, ima dosta jači tim od Islanda, što jest, ali opet Island je jak. Ipak ovdje ću staviti da će Hrvatska biti druga, jer jaki su Hrvati, što jeste. Zatim Brazil, Švajcarska, Kostarika i Srbija, još jedna naša reprezentacija, odnosno tu su Brazil, Švajcarska, Kostarika, Srbija, to sam već rekao. Prvi će biti Brazil, to je zasigurno. Što se tiče drugog mjesta, bit će Srbija i Švajcarska, ali možda iznenadi Kostarika kao što je iznenadila u prošlom svjetskom prvenstvu. Ja se nadam da ovog puta neće. Švajcarska, dosta vas govori da ima dosta jaku reprezentaciju kao fazon, jebi ga sad, naprimjer Čaku, onda Šećirija, ali opet nisu oni tako nešto jaki. Znači, ostali su manje više slabi. Da, imaju onaj, Lichsteiner, jel oni švajcarski? Nemam pojma, uglavnom ispravite me ako griješim, ali ipak mislim da Srbija ima nekako, nema tako neke zvučne i mnogo jaki igrače. Imaju tu Matić, onda
Milinković Savić, ali ipak ostali su manje više osrednji igrači, tako da ću ovdje reći da će Srbija možda, ali možda proći, odnosno biti druga. Zatim grupa F, prva Njemačka, to je sigurno, znači Njemačka, Meksiko, Švedska, Sjeverna Koreja. Druga bi trebala da bude ili Švedska ili Meksiko. Švedska ima Ibrahimović, ali Ibrahimović je, ja mislim, napustio reprezentaciju, ne igra više za reprezentaciju. Iz tog razloga ću reći da će Meksiko ovdje biti drugi. Grupa G, Belgija, Panama, Tunis, Engleska. Prvi će biti Belgija, to je sigurno. Sad što se tiče drugog mjesta, Engleska zna da kiksa skroz, ali ipak mislim da ovdje nema šansi da kiksa, jer da se to desi, ja ne znam, trebaju da prestane da igraju fudbal. Mislim da će Engleska biti druga. I na kraju grupa H, Poljska, Senegal, Kolumbija, Japan. Prva će biti, ne znam šta sam prošli put rekao, da Poljska i Japan da prolazi. Ali ovog puta ću reći da će, pošto onaj Rodriguez stvarno igra nema šta, tako da ću iz tog razloga reći da će Kolumbija biti prva, a da će druga biti ili Poljska, ili Senegal, ili Japan, mislim logično. Ali ipak reći ću da će ovdje Poljska biti druga. Zatim prelazimo na osminu finala. U prvoj osmini su zapali, po mojim tim nekim predviđanjima, Urugvaj i Portugal. Što se tiče ove dve reprezentacije, po mom mišljenju one su podjednake. Urugvaj ima Suareza, Portugal ima Ronalda. Ronaldo je jači, ali ostali igrači su manje više jači od portugalskih. Tako da su ovo podjednake reprezentacije, ali ipak mislim da će se Kmice odlučiti. Jer realno, Portugal jest osvojio svjetsko prvenstvo, ali jedva su napravo protiv Hrvatske prošli, možda da je Hrvatska prošla tu, možda bi ona osvojila, ko znam. Ali ipak reći da će Portugal tu. Zatim Španija, Rusija, tu će Španija, nema tu prigovora, nema tu ništa, Španija. Zatim Francuska, Hrvatska, ovo će isto biti zeznuta jer Hrvati znaju da budu zeznuti dosta, ali ipak mislim da će Francuzi nekako uspjeti da se izbore, te da će Francuska proći. Nažalost, Argentina, Danska, mislim da će ovdje, pa Argentina, me malo mozak zablokirao. Brazil, Meksiko, mislim da će tu Brazil, nema tu šta. Njemačka, Srbija, mislim da će Srbija, šalim se naravno, mislim da će tu Njemačka, jer ne vjerujem da će se ponaviti ko iz 2010. Kada je Srbija pobjedila 1-0. Mislim, ja bih volio da se ovako nešto desi, ali teško. Tako da ću reći Njemačka, zatim Belgija, Poljska, Belgija, Kolumbija, Engleska, pa ja mislim, ovo isto zeznuto, ali ja mislim da bi trebala ovdje Engleska da prođem. Zatim prelazimo na četvrtinu finala. Tu su Portugal, Francuska, Španija, Argentina, Brazil, Belgija i Njemačka, Engleska. Što se tiče prve utakmice Portugal-Francuska, rekao bi da će tu Francuzi proći, znači izgubili su u finalu, ali na sreću što jest, Portugal je bio loši u finalu, ali isto tako Francuska je po mom mišljenju pa dosta bezobrazno igrala, povrijedili su odmah Ronalda, što je vidjelo se da je namjerno i 100% su to i htjeli. Portugal, iako je loše igrao, zaslužio da osvoji, ali ipak ovdje mislim da će Francuska proći dalje. Zatim Španija, Argentina, tu mislim da je Španija jača, što jest jer Argentina ima Messija, ima Aguera, ima Otamendija i još tako nekih jakih igrača, ali Španija ima čitav tim poznatih igrača, čitav tim ekstra igrača. Naprimjer, golman im se ne mogu porediti, ali dobro, tu su negdje jer ovi ipak imaju Messija, šta hoćeš, aj na let, Messi je tu. Došli su prošle godine do finala, izgubili su od Njemačke, Argentinci, ali ovog puta mislim da u četvrtini, ako se ovo sve potrfi, mislim da u četvrtini finala gubi i da Španija prolazi dalje. Zatim Brazil, Belgija, pa tu će valjda Brazil, jer realno meni je Brazil poslije Srbije favorit, još Engleska, Brazil i Engleska su tu dobre reprezentacije i Rusija naravno. Dobro, ne kontam Srbiju i Hrvatsku. Znači,
Mislim da ovdje Brazil uzima i na kraju Njemačka, Engleska, znači Engleska nema šanse. Sada, Francuska, Brazil, Španija, Njemačka. Izuzetno jake reprezentacije, sve 4 i mislim da će u prvoj Brazil uzeti, ja se nadam, ne, što jest uzet će Francuska, jer mislim da Brazilci neće znati da igraju na fazon plus 20 stepeni i vlažnost vazduha minimalna, a u Brazilu fazon vlažnost vazduha 120%. Tako da ipak će Francuzi tu, jer Brazilcima neće odgovarati ni klima ni niš, dok su Francuzi već Evropljani i bit će im malo lakše podnijeti sve to. Zatim, iako je to početak ljeta, ali opet će biti malo hladnije, plus ne poklapaju im se vlažnost vazduha i ostali klimatski faktori. Ode ja u geografiju, brale. Zatim, drugo polufinale su Španija, Njemačka. Tu ja mislim da prolaze Njemci, rećemo. Sada, finale, Francuska, Njemačka. Mislim, što se tiče finala, da tu Francuzi pobjeđuju, jer ne vjerujem da Njemci mogu da 2 puta za redom osvoje svjetsko prvenstvo. Možda i mogu, a možda i ne mogu. Tačno, što se tiče ovog finala, ne znam. Znači, najviše bih rekao ne znam, ali nema veze reći da Francuska pobjeđuje, pa šta bude. Tako da, po mom nekom mišljenju, Francuzi osvajaju svjetsko prvenstvo, znači tako ispalo, malo su tu imali sreće, ovo ono. Ja ovdje završavam ovaj video, nadam se da vam se video svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u idućoj epizodi, pozdrav! Pozdrav za ovu epizodu dobijaju ljudi koji trenutno možete da vidite na ekranu. Ako i vi želite pozdrav u nekoj od idućih epizoda, sve što je potrebno jeste da me zapratite na Instagram profilu luka.balaba02 i na moje Instagram stranici baluk_fp, te nakon toga javite mi se na neko od ta 2 profila i napišete jesam ili zapratio sam te, ali obavezno morate oba profila da zapratite, te nakon toga u nekoj od idućih epizoda zasigurno dobijate pozdrav. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe u znak podrške kako bi pravio što više ovakvih montaža kao što ste mogli da vidite i što više fudbalskih videa, tako da mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!